U budúce rodičom, že by dostali dziecínsky dodatok zaňatý u úpravoch zo službených bázoch budú obezpečovať vývody zo matičných knížkoch narodzených za všetky deti u familii, uverenie o državljanstvu za toho, kto podnoši výmohu, potvrdzenie o prihodoch u ostatnjih 3 mešacoch za každého člena familiji, kotri vytvorjuje prihodi. Navodiši, že službeniki zo všetkých bazoh vycahnju podatke o porciji i katastarskim prihodu u prethodnim roku za všetkih polnoljetnih členov gazdovstva, o tim, že dzetsko porjadni školjar, jak i podatki kotri se odnoša na njeruhomosci i kvarteljni prostor, jak co to kontrakt o kupovanju njeruhomosci, rješenje o porciji i kontrakt o zakupu. Očekujemo da ovaj proces koji sad počinjemo. Občekujem, že proces, ktorý teraz počíname, nielen, že zmenšanie potrebné duplovanie informácií, jak co to bolo, keď ste prinošeli i osobnú kartu i vývod zo matičných knížkoch narodzených, ale i že premení spôsob rozdumovania upravi. Že se opýta, prečo da jeden postupok potrebný. Jak piše u zakonu o opšćem upravnim postupku od 8. junija, dostavanje dokumentov postava obovjazka službenikov všetkih opštinskih i horodskih upravoh, kotri od toho dnja budu muši čerac podatki zo službene evidenciji besplatno.